mi mahuge abbana do me mahuge abbana do maane ge sarukaru ge me bor school tak tereng school ge board ga dari warun nadin fida waligai liandi mazmun en essay diumati fa mionna mawdu aki topic aki kon topic ek khen gila pato board ga me matiga board okon bismi difa ve ege tiriga difa mionna ni ni for ni will make the whole world blind maane ki mi islam dinu ga hukume qisasifum ga terega hemne hukume maram maru hifon ege adi hame yaki ganna hukume me e aniya de miheke giya ebbar aniya den wegoton dole miheke dolo ge fenu dubala mihaya al ain bil ain hame goton enage dolo abes egota e adabu devene e adulu verikan islam dinuge qur'an ge wahda bayan fawan e nisbek ko pune fa mewani egota kiso sifat fashaf tom gawanama dolaka lolek ifam vejje kam gawanama muli mi duniye ga tibeni hus dofam mi hunne mi mawdu diyan ve tinsofage esse mausmune algomem ta'lim unganan algon men dari warum mi fonuwa madrasa ta school ta sarukaruge school ek adike mi maale ga hor school ta goteren emme bodo school tebe fono balla algon phone eha bodo saaf no edana ehna mi e classroom ga lifa wa board ga lifa shem me deha satara meti homa duwas ekudin nadifa fidawala khande elike Allah subhanahu wa taala ge aaye dogu kuruma mega miyati a knife for a knife will make the whole world blind ege maane ki ina be funenge wada gannawa emi humunan e olani maram maru hifum nuwata dolaka dole kifat tom gawana islam dinu ga miyo kisos ge hukum hifam fatat tom gawana ma duniya ga tibeni mulin muslimu ge tere ga akkanda tibi mi hunne nuwata lota emi ho negi fa dopanu fa tibe mi hunne nuwata karuta kendi fa tibe mi hunne ekam visna mi warapodo oluwadume islam dinu ga hama komme mi hege komme muslime ge affa kana jeheto haddu ta jahan jeheni kombe ge gaga to hama hure fa wakkame nukura mi hege akana jeheto adi giye wakkame kurikam go vs nuwata lolaka gelume ti loluke fenu duvwari kam go vs neefata gelu meti nuwata kamfata ge kota gelume ti adu duvwari kam go vs ekame sabitu ve sharoi mahkama hain sharoi hamata ka usul ke dashon eppe shakya nimimwara ekame sabitu ve e hukume kureveni adi ekame kurami haka emi ho mibunani hem wima muli duniya gati bene wagonne muli duniya gati bene mihum marami hunne muli duniya gati bene mihum ge lola bolan ara mihum ge lola bola gellon de mihenne e nota bunani egota bunakam gabana makuttaka adab dene kihinetto rangalu akkenun emihum gabodunu kurani ege badalu ka jalallani hemima bunan jehene nota wakkan kurami ha jalallanya hurihe muli duniya ga tibi huriha minaki jalallan jehe baike mi algon menge zuwa sikunditaka ge mihum mi hilatteri makarwere rewo wadda go islam dinu ga hamata ka usul ta nege ti balgon men tereng eta kudinne mi pada fikur tab ka jehigen ebatibi algon men man bafan belene verin khasa ko tekka samad wange beje adi kiye algon menge mi gaumuge is farataku bas wike farataku huriha farataku mi kamame de beje samaluwe takate be mi kamame delen huriha piolen alan bas no ko gehen nunama dar mustaqbal ek algon mi bayan kore fadan algon men hitab bes nugane fade takkamen mi qaumuga feni algon men e tajriba ko tahammal kuran jehidan algon men mi kama miyadu farwa kuda ko fikam gawana mi himad vejikam gawana ma mi oy bodo munda jeeda visna algon men darin na school takka ves de filawol ta mi har fenige midiyai allah ya ayat faalu ka inkar kuruma eya inkar ko e ya e ayataka dekola liye heduma emihuna hibwardeni e sikuni taka dem wannani kochetta emima algon men rakkaatiri wange beje samal wange beje algon men
muslimun gotuga mi duniyawi hayatuga hedako gadi ukhrawi hayata badal kone de beikum ga wanama algun abidarinaki ade muslimun kamuga e muslimun ge gotuga tibe ama suwarga wante verin kamuga am ede beikum wa ede kam ga wanama algun men darin ekidantana mi rajye ga school taka fonwair halat mihiri dem visnama beeru eki karataka Europe ke gaum taka algun men darin fonwadaru kihamuda asartake qur'ane to etantanuga sida eta kharade kokken eta laartake heda kokken islam deena de kola hanguram koram edani mirajje gaves mi fikru faturami khudu emi amille pune faabati timan mennaki mikama sida laari digen husveti bi bayke mikan kuruma emi amille pune faaburi algon matuga emi na dakapuri waagatage bahuri emi mune faaburi chi bahuri emi ma mikan algon me samadukan dembi darin namedo ihmadu nuwabi algon nafsataka furatama mi deenaki kobato ongene daskuram bi tauhidaki kobato shirkaki kobato namataka rakati riwambi mi sahha aqida algon me ongene daskuram bi algon me ambidarin daskot dembi darin na wasiyakum bi shirku nukuran allah ikawanda kuruma homme tanaka darin fonu ikam ga vs algon me samadukan dembi ukhrawi haya baaj ver kuruma hame ekani duniya vi certificate libi mati maqamataka libi gina fasataka libuni ma hisab nimuni enno duniya mati gaine fasataka libi ke jaduga ufaduga uledane kam kiye ena ukhrawi hayat ge huri hayat ge ena narake ge dache kam ga hayat vege hingata